berit. Patkat kibala banda na gini gijiseng. Snow haga bandingkong na ay kublay yapi. Haga kerteng ke jong utray batunong palim jogi Jesus Christ. Ubangingit bade haga nega kerteng. Baya ke jinglong Kristan ke jogi na sandur. Lapan syong nong rim. Bad lapan suot hit. Lapan pao ke jing sngongo kabakraw ke jong ay ublay. Ubangingit bade ke jiram jingmut ke jong ublay. Ya kabalang hangi anok siang ban kenmau ya kekerteng jonga ban ai bentalem haga di jiseng presbytery lembaga di kubur ke bagi keren haga di siang blay un kerku blay yarab blay don rengkat un yalam yala ke jong kabalang yala ke jong ke district yala ke jong ke presbytery babinang la ban ya syukrang haga ban pentelun di syarat jam jong ke kam jong blay kan bau play udang ibet banpo yepi asla juga kendo asyam ru ye kani kanat banwan ra ye kajing ai ku play naga balang presbyterian Putpuri nangte na maulai Putpuri naga Putpuri district bat kumju naga maulai presbytery lembat kajing dubai bau play unang yalam unang don rengkat lembat hi kum ke presbytery hi baru kawai. Niyad nanti apa dengi por kiba kiba sitam bad berkat. Berkat kabang isngap na nengiyo snow. Nengiyo snow ya kajengit ho. Ya kijin kiba mi ya gigisgi kiba banta. Bakita kijin kila yalam ya kajeng jongi. Saki kenram. Saki jingbam snow tumo jingmat. Saka jingyapan. Saka jingyapan. Kibadan mobile hagakti pitip ja ayu sa India. Ngingitip ja ayu sa Bangladesh. Tangga kenram tangki huriura suda. Balada piwag ya kadaw balay kinigijin kimi. Kadaw kabadingkong kadika jingbam tre. Bad pediang dia lagi jong kijing bakla. Kajimbam tre ban ong I'm sorry. Kajimbam tre ban ong ngalale bakla. Ikan mau na kitab Genesis. Kalanong kabalay kadukhat kabapra. Hadian ba ublay uladap ban payu Adam bat kaim. Kilabo agak beradan. Ban ublay ong yu Adam bat kaim. Ya udin ubalamana membet ban ba. Adam bat kaim kilabang, bat ublay hagataga janmit habuyat kay hagajing pangat jong ka Eden. Ulakhot yaw Adam syano medam. Tabakla kalong Adam ula jubab ablay ngalari mangalalingkod. Ublay uong yaw Adam mebam so adong. Kay ka mo Adam jubab yaw ublay. Mday bakwa abam mga Henry kani Gabriel ka may ayang angam don kam yaka kala ayaw so bat nalakumba. Umtre ban pediang ya lagi jong kijing bakla. Blay lapet sa kaim uong balay pabang. Kaim ka ong ablay haba malabi na haba malabu yagi hagakapir ka jing sok bali medang bu siyo busen. Kamtre ban pediang ya lagi jong kijing bakla. Kajing syakbe jongki na ka Eden gamgay na mar bakile ya kaway pagkapop hanray kajing bam tre pan pediang ya lagi jong kijing bakla kajing do no jongki ya ka bam jukut kalong bagim tre pan ong hauglay I'm sorry blay on ya rap ublay on kerku pagkakubor ka bagin yo snow hagani ka no hagani ka step ka mamenta kalong syapang kaway ka jing kren ka bau Jisu ula kren ya uwi parisi haga gospel Lucas kalong ka bahinyo kadkot ka ba sauko ka ba ong ya ginigigan din go siman ngadon ban ong yaman siwa bagin ya syafrang ban snap ya kaktian jong ublay tugin penrit bagin penkentang ya lagi lain bagani ka po tatabang snap bat ban pen kre aja lagi au play don ban ong yani haga di gesta pen tentang
khot bangin penret ya lagi. Namangi don kam bau play. Un keren yagi. Lembar kedistan. Ngawan hakma jongne atway ngamno banjan ngadwan kajinglong kabagtye kajing snoren taban Jenis metrai ngakepan upil bakun manga Jenis meai koken rat ngan ya klem yo yaka ngayoi ngalong nong po atway ngamnang ngadok ngarem ngalatye atway yaga ismay tupiang atway yang atop yang arulen mati tumaki po rupago klemke masuk yaki Ya jingpang nakamen jongna Shem kutwan Ngadon kam yami menta Shem kutwan Ya jingpang Sim jongna Shem kutwan Ngada twan yami shisha Kajing impress kan Negadanti jo kajing syan mansir Deka dan di bangin yo iya ka chiga dei ka chuni manaw nong panem. Kadno ni yo. Kada ka jinya syam. Bangin sotho bangin dan yo play. Bangin la ban syaya. Bangin la ban wan hau hagi for bano. Ban ma ka jingi stay ka chuni. Nawan akma jong me. Atway ngamno banjan ngadwan kajinglong kabatnye tanjing snorem kaban jingin snake ride ngakepan ubri Jingis may I open right nganya ladagam yo yaka Shem kutwan ya jingpang
nagame trong na kapor kabau Jisu keren ni kini kentin. Kadai kapor kabau syak khat bamja. Haga yeng kajang usiman uparisi. Uriu he kerdan. Uriu bat hukum. Bat unong yalam niam ubak hampau. Hagi tu dipor. Uniu parisi. Udan yaga yeng kaba he. Udan yaga baranda kaba itenat. Badudan ia keper, kabala pendam ia kata keper. Dagi jing peni tenat ki bagi ong ia kaki fountain. Baga jing kot snob ha jong u Jisu. Kalong bani alam yo Jisu. Baun yo i ia ke buram. Bad ia ke kerdan. Kabakong upharisi udan. Habang ala duai ngong terai bani mejiet ia ke kubor bangan keren dengan gestat. Ublay ulah pasyaw hanga da kabaong. Bakani kabenta. Kakam yadei bat ngi kibatray ya kakam ublay. Kan kam yadei bat kita kibasakri ya ublay. Kan kam yadei bat kirempay yang kristan. Bakan kam yadei bat kajing em kabasinan. Balay bada kabangis ngam. Bat habang iyo snow balay u Jisu. Uang ko Simon ngadon ban ong yame. Kadaw kalong bahaga daga jing kristan. Nidon kam ban kampen sutin jeliw. Haga ketien jonga jing sisya. Bangin ang kam snow po janay ro. Yaga jing yaday kaba sibat jogi balaw nong penem. Bat ban higay ro yangi. Bangin yay pantumay yalagi. Hagi ki badai mensi. Kat kum gadustur jangi jiu. Habaki nong hikay ki kot snobha. Laju le kum ni. Utrayim updiang snobha. Daga bubu yaga kti yaga terpeng jong rabi. Un ay yaga jingro jong jingsum. Namar galanti ka mapompom utrayim un habbo yaga borti ban ko hangka ban pensat yagi gijan jong rabi un ay yaga slipar nang taon penjaw yagi jing sle ubi nanu syalang mat ban yaga met ka jong rabi yaga mit bam labu ha ka benta ka bahapdeng bau ragbi unyo ban syong haka syuki ka bahapdeng kenang ba kita kibas ngap ya ka jing higay jong u kenayo iru ya ka renyeng bad ya ka dur ka jong rabi penbangkat ya gini jing sisa di badan kam ong kaktien ka jong blay usiman semla pendep semla pendang slobha baka bible kaya tro yang i bau usiman uklet ya kabakongsan na kibakongsan tam berkata kalong bauta ubawan na gayin jong u gay kang unong hikay henreu deu try baru siem jong isiem para banyet hakabalang hanok siya kani ka presbytery ka mapipiliang hagani ka snem tamday ka program na nakapali maphiday ban piliang dia ka henreu kan mau
kadang jinyat dan ti kabakam kerpang bau Jisu udon ban ong ya ki rumpe yeng jongpi nagabanta ki dukot bat ki delegates nagabanta jongi kinong ketkam jong presbytery kani kam day tangga program kabapin pendep hagini kasnam mereka day ka program ka bau Jisu ukwa banwan jingo ya ka presbytery jongpi usimon umtir bau tau barung hayeng jong day tamunong higay Henry ude usim jong isim baru try kitry hamar kata kapor ong ka Bible rong kaway Gabriel kabadeng yaw kinjri harendang akabakinong ko commentary kiyong kade Gabriel kabadakan permasan rong kapenpat ya ko ompriang kabaremdor kathe agi kijat u Jisu badaw nyo kre kanyat igi kijat jongo usiman ulengo uong kumno kani kabayat auria kanut bangkta yaw ni ubakam baulo ubakut kumno kani kababetget kanut bangkta yaw ni ubakut bat kumno uni ubakut usya bakabangkut bangkta yaw Siman, I have something to say to you. Ujisu habu yo iya kalenti kabaca kajang Siman wong ko Siman ngadon ban ong yaman padhaga de gaji sang presbytery kabasan pulai Ujisu don ban ong yaki katto kat ni Gabriel haga de step kabamanta Kekenhuan ka maningkong ka ba Ujisu don ban ong kadayapi ban yanga kinong saray Ko kinong saray, jong kasri mangkal berlekha presbytery, ngadon ban ong yapi. Ya kinong saray ka testament ka batamay. Lajutip yaki kinong saray na ka testament ka barim. Lajutip yaki kung kilendo. Bat banong lendo, kam day takakam ka bagantang, kaday kakam ka batrip. Ujisu udon sibun ban ong yaki rangba lendo padi ginong sarain rey ka baukwa ban ong agani ka step ka mamenta kalong Lucas arpusaw sa bukanday kam ki apostol ni puna bakata kalong up ha Jerusalem henyo diang yakabor ko ginong saray juga Sri Mangkal Borlekha Presbytery up ha Jerusalem bakanta Ab ha Jerusalem bakan jalan si Ab ha Jerusalem bakan jaroble Ab bapin yod yang yakapur haka kita po Joshua kalanong gabalay kadukot kabaningkong habaw Joshua ukran ya kadikabentaw ong Ab kabamot Sean ban penret yaladi Banyoi bangidon yung omnipotent God, ublay ubam lakheo, omnipresent God, ublay ubadon lagi jaga baro, badu omniscient God, ublay ubatiplut yaki ki baro. Ap banyoi batangga ni kakerdan kabapidan kampat biang, ap bapin ma, ya kajing pengkopo. Di paranong saray ublay ukot igi ni step uang ap bau mensi baku unyo ban penkli ningkong nabi ap bapenyo diang ya kajing sem mensim kabatamay kathim jong kani kajing seng hagani ka presbytery ka kren sa pagkabalang kabatyo tiya lengay hagi ki Ibang yadey bagkaman sumoblay. Kathim kabagin ya kren. Pagkabenta jong kapang preng jong kaniga jingiseng kaniga por kalong kabalang kabala ino ya kajingit kabaningkong. Kaay kabalang manubadon na kabalang kibadon na kabalang de ginong saray pagkibasya saray. Namtip yo Sri Mangkal Borlekha Presbytery dan kibalang kibalayat kadagati. Ublew ong yipikinong saray. Jerusalem. Kajing ino
ya kajingit kamaningkong yole sedey namar pamangi kinong saray ngem syamab a Jerusalem kajing no arsut bat kajing no mensim jiki kuno ble kayo jaga yo lesi namar bakum kinong saray ngem syamab a Jerusalem banlong nong saray kami tagakam ka besok. Kalong ka ba kentang? Kalong ro ka ba trip? Haga kita po Joshua, kalanong ka ba lay, kalakot ka ba punado ka ba katnyo, kakreni kinong saray, kung kinong ba, yaga sendok ka jutang, nalakat abli ang yagawa, Jordan, ublay uang yung Joshua, ay bakit nong saray, kin ba, yaga sendok ka jutang, ba't nagilapay hapneng, kinyen haga Jordan, ba't ban ailat ba upay ba, unlad sa silyang, ba't nadok ito ka po na hukum niya kinong saray? Balada upat ba umlad sa silyang? Kajingkit kali ketika jombi. Haka kitab jingken. Kalau nong gabakat pra kadakot kabaningkong. Katheo niya kinong saray. Kibadey banpek. Yagat ka jingkit kali hagaduan. Kabamot kinong lurding. Hagaduan kajongutray. Balada kading kalip. Ublay unsyem nang iya kajingken. Pada kitab Leviticus arpuway na nong kakren, ya kakerdan, jong nong saray. Ngam jukalat, ya kakentian jeng may temen basang rangba hang niya Bangladesh. Iba ong ya nga pastor nga ngamti, na ublay unong ya nga, pamelong unong pop. Ang rengat tiye, ya ublay unong ya nga, balay kilang berat jong me. Para nong saray Jisu ang adon panong yabi. Jisu ang ujiet agi ko pinang trailer maga ministry ka jo ujiet agi south ni kikerdan ni ong agaktian preng admit comment submit and transmit. Kapamot ngin pediang ngin berat ngin IT ban ngin pankalador. Padupol na magkata iwe kolasayo agu prawong. Habang idon yakata kabentakom kinong yatrelem. Hakabakut nyemday ka kinong hikay. Ang rengiday kinong saray. Gibanang priyangon. Upol na magkatawang pertubod na nga. Kumbanga nga pensubod na ukres. Banlong nong saray. Kamday kakam kabasuk. Kadi kakam kabakentang bat kabatrib. Hoot. Kidrang ba lang do, aba bakiba, yaga sindok ka jutang, siya silyang ganun kay kabala paniyang ko masispa putam, siya kamuan ganun ka kabaki halo, usyap ubarban, usok pailan, ubadon nakawa Jordan, utani kikijat jongki, baka don kapod, kabagyong Joshua, ngemlong comfortable, ngemla baniyang scam ko Joshua. Kitip para mangyan, kung kinong saray, kadang kapor kabagyemlong comfortable. Kadang kapor kabagkong kinong saray, ngem don mood wat banduay. Balay bitip. Habagi jing joka Jordan, kibat heo yaga jing tray hakakam jo blay, gimbet, gimrenti. Kadang kapor kabangiya soalam baru Elijah, hagakitab kaman ng konggisiyang kaman kabakhat kanday banpek siya ulum horep mismo in yakakam joblay henry habang ipek siya kita kibaday man kersan yung kiem ailem yakajing kersan ngino man siya habang ipek yakaying jongi kabang tre banya trelem kapano man siya bat kapadu jingkerman yani kiparanong saray, niya ikimao kibasok pailan, kibataan man penbetut no ikikijat kijongi. Hateng ganun kapor kapangis ngaw no man si. Hateng kapor kapangis ngaw do jingkerman. Habaki jing kiwan hagadur juga jingpang bat ka jing sitong. Don kapor habang iduay ikumau blay usong dakin million miles.
hateng kung kinong syaray. So lem baru asap unong yalang kuaya ke porus im David hagasam ke banyo pinyo habatuai bamyo juba kadon ke por ke bakum ke jing im ngikum ong ablay hadu melaklet mo ya ke banisne paranong syarai habakawa jong ke jin jinja kalen shop yangi hateng ngim snow wat ban kedau kti paranong syarai ayo padyaw blay buat hapdeng dan kata jinya yang tiwang ha Jerusalem pinyo diang ya kapur bau blay on peni bau pen kre ya kari siap naga banaw Moses kalong ban peni ya kapurom jongo blay open kre ikinong ele presya yo jaga kalong bangin snow tu bangin yo ya kapur jongo Kakori tanggung ke missionary ke bakrau kebala syak sitang magapor jong Adolf Hitler kaong kumno habakadon hayeng bendi kaong igini kintin ko kinong syarai habak lima igijinge wat juyat hu haublay kan mo gikrau gijinge hanrayat hu igijinge kan mo blay jong pi ulong paranong syarai lagadan kapor kabagyam long comfortable henry habangi up Jerusalem ginyo bau blay jongi ulong ubak hamkra banyi dijingi nakan mau ko gijisen revival crusade balapan long da presbytery habangi khot iki para bagay siya kajing kalabot dan salmot kita man basang kibawan na kabayang na kabalinya pada habang akan liyaki banay teman besan ki ong pastor kadang kapor kabang gim don buat panduay kikon jong ate pastor dan napdeng jong ki badi drugs dan napdeng jong ki bala pet jingah na yin dan napdeng jong ki bam tre ban na jingseng bakalong ka ba te pastor kung nungan kren ki way kad bagay yin jong kadang sakama na ublay noong ha Jerusalem kakanhun kaba kabau blay udon ban ong kada yapi ki rempe yapi ki para bangen ko ki para bangen ngadon ban ong yapi haka kitab Leviticus kalanong nabaghat kendai kadkhot kaba ublay uong yo Moses ong hau niu patma tolong pi bakut namar galong bakut dan mau bahagia ke presbytery ke basan pulai ublay khot ya pi ki para baget baru ong ngadon an ong ya pi tolong ki bakut bankut jingmot banlong ki bakut om ki basut namar ublay uit ya ke jingkut baru isi ya ke bangkut haba ya ublay kamot ban daga do baro iwe ya anis mai khatra ban yaksan ban yo diang ya ga jing keben ka basisa ban don ya ga jing im ka bale renti bat ban ya inge haga jing sisa ka bagen joble ban snow toro baba la khot saga jing long kristan la khot ban long gi ba khot na mari we petros we khat lai ka ong bo blay jongi uong along bu ba khot ka jing khot ka mot ka jing be rai shagi ki ba kan jablay ki ba dai min sim kat kum ka jing kwa ka jo blay baro upon shi Philippines hakalanong ka baningkong ka dikhot ka baar hunyo uong ay baka jing im jong pi kanya day ba ka gospel ka jong Chris don ayu ka jing im don ka jing mon jing perkhat don kiktian ba don kikam di ba man lagasi Joshua bang kampen sting ya ka jing batay uong Joshua laisan ka jing pen krut kamot ka jing pen gentang yanadi
Kaktian ching penkentang kaktian parang yung sanctification. Sanctification kamot kajing penkerpang no ialati na kibam yaday batamon jongoble. Haka pertay kabang iem ngiyateng komet baka man lang akalemat. Hi kiba iem sa report. Kiba ubobon upat ba umday ukristan. Piyateng komet bati man lang. But hakataga nanti, ublay ukot niya pi, kumaukot niya gajad man rio, uang pen kentang niya ladi. Ngikin mau, Jisu ukot niya gisenran, uang siyan kung dibesen, but jamnud kung diparo. Kani kakot niya gisenran, but kakot niya ni rumenta bagin snowpo, baka jinglong kristan, kani kajing penkentang. Kajing penkentang kamut kumno, kajing yaday kabajan balaulong panem. Kitip na em, bagitan arta ni kibalang, kibauble ubo agabritay. Kabalang kapapaw, at kabalang kapampaw. Ujisu no man siya, yung kapapaw. Unman siya, yung kapampaw. Kiyay kinikot yung nagabalang kapampaw. Kiyay kita, kibayay penkentang, yalo di. Snowsi, bagidan kikuan ublay, kabasniw kimle, jiniseng kile, habakali yakipin poy ni em siya kuneng, kiyong gempag na. Nasnaw ram, hakaway ka jiniseng, habang rapha rakti, mano magkuha agad maneng, baro rakti. Nangakalipit ikinaman ni maneng, undan marakti. Teng suno man siya, kung kinong siyangay, kung kinong ilam siya balang, paniyoi, bakidon, kikonublay, kibang tikna, wanyalaga jong, kabang jukot. Kajing penkentang, kamot kajing yaday, kabajan jonga, badu Jisu. Kitip banlong kristan, kamot kumno. Banlong kristan, kamot bandon, hagajing yaday. Hagaktian parang yung Christianity is not a religion, but a relation. Banlong Kristan, kamot bandon haganiyam. Banlong Kristan, kamot bandon hagajiyaday. Habang idon hagajiyaday, idon yagajing penkentang kabagajamlay. Sapek bahayo ubusin, udin jat marag ubapala. Laupa rin nakti kabajabo kano kamet jong ubsen kam jubit. Ujisu na magkatawang siyan kung ibsen. Dahil nagatagadaw kung unong ruway siya mansim. Uwang mansim jong ato penkentang say kapamanpahan mga. Kajing penkentang kamot, kajing siyon siya, kajing siya yalam, yang ilabatin daw man siya maghod. Ephesus saulay po. Kamot, ni don ya kajingate, ni don ya kajingate, ni don ya kajing itu, ba't ublay yung itu yang inagagarte? Namalasyon siya yang daw man siya maghod. Kan mahabalasyon siya yang niyam siya ti yang inagagarte. Habalasyon siya yang uji suong piyamday na kapatay. Doon sibon kikun jong oblay, kibayabe, bat kibayayat kengkat, bagajing doon kam, ya gani kajing yam. Niyem magajuk kabae, kabagibriyo menta, wag kikun jong oblay, kiyoi, bagajing doon kam, jong kado, kakam dawa, bat ya gaminsin. Hababiyang kado, kabiyang gaminsim. Henry hagajing day, bataktian jong ublay, uthew, yakabajaliw tam, batkata, gani gaminsim jong Kenmau, habayapi bat yang nga penkentang, lasyon syap yang daw mensim, om don syuk dagi way pat kibor, kibandang syon syap. Ngayon snow kikat tukat ni kikubor. Magidan kiriw ramba akibang pastor. Duwailam ni kibalang jongi.
Bangladesh. Habapan kentang kamot, hindi tang bait banlek jinya Saint Presbytery, banlek jinya Saint District. Habalapan kentang kamot, bangan yaw blay, bandon hagamit balang, hagaskisa dyan, banagajing syagri aga balang. Kidon ki Kristan, ki basno tenan, banwan taga jinya Saint. Kung kita ki Kristan, kita ki bampat siyang pankentang. Namar kajing pankentang, kadi kajing yaw blay. Habang adon hayin mani, bat mariatit kabaji kamansin kakande. Namar bangan yo bandon, hagayin kajong blay. Ki para bangit, bait nga baro, tuong, ang ublay yo Moses, how new padlang, batin long di bakho. Napanggaman siyem ka dyan nga pagkapit ikibalang siya di siya sar. Ba't natip ko magidan kibalang siya di siya rito. Bahagi di Islam siya ka revival, nilakiw siya ulong Carmel o bagantang. Ba't nga Diyos nga sarong na kamen gaman siyem, habang iwan program siya na yung siya rom, si baji manit, arbaji, nang yung snow yung gajing ruwa na yung mani, kabaw nga tribe ha revival, akan stang siya na nga. Ritang sisnam kadon gajing paidin. Pipet syatur upaidin, pipet syatur upaidin, pipet syatur upaidin, pipet syatur upaidin. Balay gajing paidin, kakatian jing paidin, kadon armot si para, kinikikon ka sanrap kapop, gajing paidin, magajing bamyay niya. Paidin, warabadon, hakasyatri gajing yan. Paidin, nagabam snow AA. Lepap. Haidin hagaban man syakri yaule. Habamat ijin nithe haule. Habamat yaga jingsuk watang man duai lumiklet. Para bangit pidan nagadiga rithor ndega mon jongpi. Pidan nagadiga rithor dega plan ka jongple. Pidon na ganigaritor, kumbaga judgment real kayo, kajad, haganan. Bagan pani, bagan don yaw blay, ubakan aliang yagawa, Jordan. Ala daw blay unyarap, yani. Mahabang ima, yagajing pankentang, nagayin kajongi. Kiway gibang ito, yung Jesus, ilo iya kitambang. Kakanhon kabalay, kabaw Jisu dan AA Banong kadayapi kirampayin Kristan. Wadai kuslay na sa pagkot na area kubo. Kani kapoin ka maghadlo. Kabaw Jisu dan AA Banong yapi kirampayin Kristan. Hada gospel umakas kanalong na maghatsaw, kadukhat na maghatsaw, u Jisu ulapha yaki armut kisran panne yakendo yawe ubriyo ubadang panpre panpudiang delegate hakata kajing hawai niam kajing lat Jerusalem uji suang ikisran pinya kendo yawe ubriyo ubadang kinom pan mari kendo yau kali yau hangno kakamrau trai kadan wadle kali kan nomot pinpudiang delegate Wan lekeli kat no hipelut man pediang delegates. Rekeli na hangno kakamrau try kadan na kayin chokli. Kipara bangit hapudang kipor kibang iyabe ikikam piki kimegi kapa maria kemen step kajing mot jing berkat jong pikanet chikikam man pendap ikijing dan kam jong yingasam. Kamlong ti kapabakala. Henry kadon kajing kali pat kabaong hangno kakamrau try kadon. Bati ki prayer item ki mat jing duai ki badon ada ying jong. U Dr. Daniel Sandaraj u yetho khana bagadi ka kam jong pastor bandrung si ka ying ki para bagit hakawai ka step urung ha ka ying jong urang ba balang u tiek jing khang ni ilok Simong iba sanu Simong manubadon hayeng uang kong u Jisu sa ni em hang ni barulen no
Kitip ja ayu dalawan tau orang ba balang ilok ilay atho pas kapa menewan pastor o kendi ya kani ka jingkeli u Jisu sa ni hangni utaw orang ba balang ha ka jing bam snow thu uang balay tau pastor o keli kumta tip bagade orang ba balang tip ba mabhi bidi ke chairperson jo ji sen kan thai tip ba ki khon jongi kini ke banwai kuaya tip magayin jongi kani ka ba ay sibon siya kakamu blay ang ikiniyong simkali ti kapakot ta ti paramangin ti ay kador jongi rampay yin Krista haginigis ngam jungkalat habang awan nakaway ka yin yabriw mariali siya mangan kiyo kakali nasngap ti ka jing ikren jongi argot kilong kami kibarang wan ng kanayin yabriw ang itay ilong kami ni nga susun ay mo bauyap na ukpa jo katabi iway pa ilong kami ngayon snow haluyan nga dyan yung hood ken ha nga pagkabagawa mauniyap no ruuniyap kaya ganun pa yung Krista na ginigising mamanda hateng kayeng Krista ang banta kada kayeng kabagajing kitli kajing sandur talaga nalidyalap hagoy kabalang daladyak makhot ya na balidduway hago gayeng namarukpa baga kami kimjuan jing isay Maria pili ka jing khang ka doon jo nga kapat pa na jaw ki uman mga yo snow ba ikna ibalang khat arsel iduway baro argot si para iyo mabelay wat ay para shu yagi watang argot imay manipa kimlang bansuma ki prayer atem u Jisu u donne magayem jongi manu mala pelong ya garan pe yin Krista kilay daligi mau bersih ukpa kakami pagikon kaya ganong rim kapapipite pigi samla ki banway kuwaya kakmi piyang ka kuwaya pila juong niya may ba ipa ba Maria Kim step terus siya may pagin pendam bagi jinjuan nakan ma magaway ka jinjuan kuwaya na yathu yana na way parlok wong arway ka na kuwaya tabian ni ka jinsong shit Hadu bu kuwaya leader, udah ada pumat na margadon gajing takti, balas ng tanat ada gajing kuwaya. Ngau tau nong yalang kuwaya tiya menit, upho sniw, pada gajing upho sniw, uyo snow, bau blay ong yaw, balay na kan kuwaya. Ong tau nong yalang kuwaya, ablay nila arway, namyo snow, babaro si presbytery, kitakti yani. Ong blay, hapeneng ni kalam Diyos ko. Habang kajing yaday, jongi badublay kaskin. To kraw kan papikraw. To san kan papisan. To bahabriyo kan papibabriyo. Kapeneng kami ko ini. Namar kata unong yalap ko bakraw bilig Graham. Wong iem makapor kabagi yaksan banyabe ikijing don kam jo kajing iem. Pet bayo kapeneng kami ko ini. Kain karan payen Krista. Diem magaspas nem bagaran payen Krista. Kalong garan payen kabae pansmoto. Bakla ulok panat kalok. Bakla kalok lapoy ulok. Bakla kikini kikipa padong ikot. Diem magaspas nem baka kamraw try kamdon na dihin jongi pigi kimiki kipa mapigi samla ki balasan ni magani ka juk ka bagi ong yaka ka juk juga science mat ka technology ka mobile ka de ka benta ka bakmat joka jindon kam ka jinje pigi kimiki kipa nada fidan ki khon ki ba pulis sanhat ki ba pulis silong ki ba pulis no kadang kapor mabigidang puli kim don pisa ban tiet mobile fikray sitom ban panyo ki khon ya ka mobile ka ba remdor ka smartphone ngamong mapili ka bamde pili ka ba de handre kan mau ko kilong kapalong kabe what let day tanya ka tipri yo kitlet
na visit ikikapto ka ni tihing ang mga letre ka pastorin. Kitip ka donot sa mga kapang, bagidan kitinigit pa, di ba ang pastor? Mantangi kuslay, mansuwangi kuslay, bagikon sa ikinit kay. Nyo bajiro kimpatwan, hanray mantangi kuslay, bagikon jongi, watan hapalaw mo kimi. Ni kuslay, pastor. Don kilong iyeng kibaong yang nga pastor ngay pentut ikikun kidang tonuts na kay internet tungin niya duway tang bangi. Giem magaspas nem bautaw run Hodgecraft o real start theology wong hili ya ka backward planning. Karu komperkat jo Gibril kibaan na pitip paras bangit kidan ki para Kristan ki baba bikot ki banduay ki yeng aga jaka ka bakantang kimtip hanglo ki ki khot ki khon joblay yong to wan banduay wan man pulis dang ten ga jing puli ten ga jing duay kamiat kam smo tho ki duay ya kai ki puli ya kai matatu ka din namar bakanong him jongki kam dan yo Jesus karampe yeng jongki ka senjot karampai yin jongki katra an ay nuksaya hi ni em magaspa snem bagidon ki khon ublay ki ba ong yanga pastor ublay don hangdo ngayo e ka phone call dang berang menin step la phone na di ni kong ka tia pa nga bethali yung pastor no ong yo ublay nga isi igani ka jinjan man ka ong yo usim no kidan ki khon ublay habaduay bang yo juba kapan ki ya jingot ji perkhat ju hi rukom ki babon chan balay fikir ngan ay nuksan habapang kensan manu haye ka jingot ji perkhat ju hi keher sa hospital danila pentai hangno min nagbo na marbangide ki Kristan syua banmi yo noong natapili kumta ngomong makalong kapamde, hindi nga kita ka. Malay, mangipo yung play, agabanta, kabaka. Karampayin, Kristan, kagay ka tagalong yin, kabagaktin ublay, kalong kapdeng, bagaching duway, kalong ubudlom, hagaching gay, yung kiban ublay. Nasit ang kumni, para bagay. Haba pisan ban puli Bible, pisan haga jinget. Madaba pisan haga jinget. Kita ikitamba. Ujisu sumong ngan pengkia mga yabi, ang rewong ka jinget jonghi. Kala pengkia yabi. Balik himiyo juba pabatuay. Dan sibuan ti bapang haga ni garitor. Ang reya batuay injui ikitamba balik. Kadaw kanong bangimsan haga ktir na jonghi. Kabaan karampay yin Kristan kini kata karampay kapamaria tiya man step ukpa unong iya katini naipat din siya ngin pendem siya di jituan kani karampay kapag kami ko ang siya bantiya ngin pendem ko siyo sikpa di jituan kot igikon niya duway manay ngu iya kajing don rengkan para bangit karampay yin Kristan kadi kata karampay kabaka durbula ne kajingle manle kamday banyo chaka nasatiran bahaya kadi subo manta ukpa udi ukongwang kakami subo kadi kapolong nalakha kikun nagikun polong don rumut rew ukpa ti uday tang mauujat kawang ngaong yikilong yin Nada kung kakini bagakun kikun pemnang kini kiba kambun pat pemnang bantay ya karampay yang Kristan utujat kong wang sa marway ukapaw ng jat kong wang kakini kini jat po long rewot kikun hikam klan pat mapi hikam bun pat mapi Henry kadoonot kabalong marway kadi ujat kong wang Nada kata kadoonot kamjakan hagarampayin jompi kata garampay kamdon yaw Jisu kamat ya kabinay himday ka kami himday ki Kristan
Rempeyeng Kristan kadon hakaya kado. Kaba iye ban buram ban yanong kawai. Para banyet na iye juga baro asyong bas na pulis bajar banlet siyo do. Diyan ni kena ibahan Kriusnyam idiway dong at kriya. Nadon bagi pastor na kabalang ukris. Bagi pastor na pet yan na habang atandi day kena. Mong balay iye piti kuway. Yung adi kuway dong na marbangan Krisyan yan adi. Imay bani pa kinamen. Kung isa ano, yung isa ako gadugan, jowe karma rori hangkay hapulo. Ba't ngimtip ti mama, kung nung gidim nga doon para joga, ibadang mais niya. Dangati itan ray nga wakam siya po, kadiga rampay yung Kristan, kamamdan yung Jesus. Kagay ka rampay, kabaga kamraw try, kamdon nagalagalong yin. Jesus aga Gospel of Lucas, sipaw na ibubra sa buwan. Uyathu yaka long yeng ha Bethania, baru uyathu yaka Mary, kaba iye pansyong hakikijan Jesus. Hikan mau niya mapagato ka long yeng ka iye pan priang yaw Jesus. Wala ba Lazarus ulayap u Jesus ulit shalom jintiap, uang Lazarus nino. Ngam kwa baka tingyam kantuno yaka rampay kiba iye yana. Naong nagabati ka na, habaga rampay Kristan kadon ya kakamraw Jisu. Kajimpang kanong laman tu, ikajiday yung pagkanublay. Kijing kanong laman pan bakalaya. Kijing no man sim, kanong pano arsut. Ko kinong ying kibadon hanok siya. Ko kinong paying, jong pi kinukot kidalagit, jong pi kiparabagan. Jisu ang adon AA. Manong yani. Habapin sabi, sibet na lasyay na ganagayi. Ganmang pagkaying jopi. Kadibandan na kakamraw tray. Kaying kapamdan niya kakamraw tray. Kadigato kaying kumaong kakitab proverb. Kaying kabadap na gajing kaway. Lempat gajing yali. Sa puni kakitab proverb. Kananong kabakhat niyo kadakot kabalingkong. Kung kaying la kababam kaja sudah hababat kajing suk. Banya kaying kaway kabadap di kajing ini. Hababin sa mino nang ni kan mau bagaying jongpi kadani ka kamra kajong tray. What it kemen ba ibarit ikun jongpi kino imay bagi pa jong ikibun kam na marublay. Hanray kemen bagi ong bagibun kam marublay. Wadlet kemen ba imay ba ipa jong pi ki itu ye ki brio ki ba kraw nang ni ri Bangladesh. Ang recommend ba ki kun jong pi ki ong ba imay ba ipa jong ki itu ya Jesus. Kan mau ha ba ka kamra jong try kadon ha ki rampe yeng jong pi. Pidon ye ka yeng ka ba tay do upaya ka jing yeng. Upaya ya ka jing so tu jing mo. Upaya jo ka jing ya ma. Upaya jong kajing kongo. Hangno kakamraw try kadon. Kan mau banyo ya kajing em kababiyang pura. Midon kam ya kakamraw try. Hakajing em jogi. Kiparlok kiparajor kihimen kipara kumbanga ong meneh kabastan. Kajing wan jong pi siya dari ka press mitri kamday na marbapi itu ikibahayeng hanok siya. Kamday mapiday ban lejing isay. Andre kaday mo Jisu om. Hangno kakamradyo ha. Hagayin jopi. Nadakampat don mentas nang no sibet. Nadakrimpat lap sibet stang no rasya. Ay bakikun jopi. Ay bagayin jopi. Kandon nila kamra. Kajong try. Habaga kamra jong try kadon. Usay taan ba't kapok kinamlaban pan magkalaya. Habaga kamra jong turay ka doon, pintray ka kam jong blay. Habaga kamra turay ka doon, hagayin jong aunong syaray. Nganiyat, yaga di ka lentipon grim, nagabor jong. Habaga kamra turay ka doon, hagayin jong piki para magay. Piniyat, yaga di ka lentipon grim, nagabor jong blay.
Nagakamraw try ka na nakayeng ka jongki. Hindon niya ka nagabagi ang nagakatin ng way. A solid living in a shattered world. Hindon niya ka jingim, kabapiyang kura. Agapertay, kabaki, ano. Nadangyo, manyalap sa Siliguri. The government of Assam Kamsha, manyalap. Para manyalap, nagadaga-school ng remote Muslim. Ibuwan siya ka jing talaga umot. Para mga keren niya ka pang na ang the solid living in a shattered world. Uway ni kinong yalam, nagadaga-ganhon. Ugarteng kung ansar ali. Mau kapadjong udan siya Iran, umat na revival. Para buaya ka jing klasyon ng siyam. Huwag ka ka kanikmat ka banganong kalensyo aga jing yan. Ada nga di balik ay sige. Bansyamat na kawat, hati bahayin siya nga marmanganong Kristan. Nagani ka solid living na magakamraw tulay ka doon. Hagadoon ka siya. Nagaublay o ni Rap. Yang iru hagani ka step ka pamanta. Abang iyo snow ya ka kuko. Nginled siya gihing siya. Banyo bala nagakamra utray kam doon. Mentas na to. Nagakamra utray ka absent na kayeng jogi. Mapiw ko pa bagat may present na siya. Namardan ni ang gagaktiyan po rin the need of the hour. Kajing doon tam kabakarti na malalapim doon ya kakamra utray. Kayeng jong piya ko igasuni. Kansya to. Ublayo niya lang. Ublayo ka ko. Nakanta ka po ram